Asante sana ntuboke na mbere wetani na batu ikinya wa ikinya amuriri nilio igita ria kumuramura ibaye kumureka magatheti tugitegera ni yariko ya urito ya kiringa biongo bya nyomba shantito ndigorone njarene kwa dina karatasi ka Daily Nation niko tukwambiririe nako mbere tutegera karakange ka The Standard na obra ndarikia kumenyethia mbere twita breaki uthibwa karatasi ka bukimureka rogana ruigie gichangasha kia task force era ya ero mandate ni rais yeye kuringa murashi mitaratara ya kurewa hasara kana compensation kiri antubanja kana ashiari aindwa baana mbembithi tukijenzi barabara ero kiri maandamano ya jenzi mwaka muthiru 2024 ningi bangi bagita na mbere utautoro bwao in the preceding months kana mieri ya kilokire ntubwa kwa tomateka barabara kia mitandaoni ya Kinandi ningi kiri maandamano ya jenzi tariki 25 mwezi wa 6 mwaka wa 2025 na jakiringatira ni maandamano ya sabasaba mbabonde nibo task force A kanjo A ya kamiti ya bati kwidira ikiringa murashi mitaratara na gutegera mari ya asara inyakendera mtu atumbike kwidira akirewa kana ogoribwa mtu ni bwagoro mono utiwa nande nontu mwana na orairo ekiri maandamano nontu twirane uma tika mwana akwire kuna choro kwi mtu amuradire na ora muradire na ari na mushinka na ora muradire na ari na uniform ya kithirikari so kurawa kwana kwa gishangasha kinene akinya baidira ba ki express their concern bari na ururu na rwakairo nene rwankoro muno shiari na pressure ya increase pressure crisis mwanka thirikari yaona yambiririe mutaratara jwa task force lakini kuringana karatasi ka Daily Nation gusheberia kwa Faith Odhiambo uri rais wa LSK nigo kuibua ciuria kathumba ina mutaratara jo kinyete tutaigwa nyuma ya kuthurwa kwa kanjo ya baraba kaithira bakimureka mantuja tutaigwa ina bakinyete ni antu bana baithirite bagikirwa maukune kenda kwithira bakiamukira ira bakaithira bakewa nontu cia mbeca cia compensation na gintu kiu gichangia gucieberia kwa vice chair kana monino mukarigite ora nwene rais wa LSK Faith Odhiambo akiwa nande oni bontiomba natibo kauta nonto tuikinye kinya rimwe mbere twakinya ya thatu nyuma uti progress guti witi na mbere tukona kiri mitaratara ya kwagirithia na Kenya nabo ibaili tina ritho na ibaita na mbere kumurika na kumeneria mitaratara iranio itigutwika ya kiguni nyanyuma ya kwithira ikia launched ni bwega mutaratara yo ka launched lakini yuyo kaithira yukioneka yuna kiguni kia Kenya so mutaratara yo ere launched ni rais na bado kazi ipo karatasi gatwiri na gatatu kire Daily Nation kare mureka siasa cia Kenya kuma igitenere ya Kanu na narua rogono raro mureki kire ijara jarijagi siasa ni nkinyangano nene ya 2002 riranak ya shidire togeretwe ni Mwai Kibaki rira Raila Odinga bauga Kibaki tosha lakini narua bai mureka yeigie nontu bwai Moi ajukirie Uhuru Muigai Kenyatta ontu ayukia Raila Odinga kana Mudavadi kana Kalonzo rikana nyuma ya kithurano kia 1997 rira then rais Moi Daniel Toroitich Arab ayukirie wadhani ayukirie na percentage inkai indi aidraki kwa ni Raila Odinga wale wa kiama kia LDP egitenereu
Raila agitonya thirikarine ningi akewa ite bia otongeria kere thirikari eu ya KANU igitene eu ya 1997 na nandi ukuriria 2002 kwethira kuri na musisimuko jo munene jo gisiasa akenya baithira ni banoi kwethira kuri na mogaruku kwethira civil servants na boni ba okinyiria mogaruku ja katiba nukulikana ba civil servants ba Timothy bagita na mbere gukinyiria binya vijana bari ma colleges na universities bakita na mbere gukinyiria mogaruku ja katiba kendani okwethira kuri na liberation ya politics kana political liberation kwethira kuri na at least tiki ya makimo kwethira gitongeria for all that long kwethira kuri na mogaruku ja otongeria na nande gitumikiu gikinyiria Moi kwethira nwe nandi akiwa kaba Uhuru akijukia indi akishindwa kiri elections ya 2002 kithikira Gachagua akiaria na nyomba imwe ya Nteto nonto aire PA wa Uhuru in 2001 kuma 2001 mwaka 2006 kuringana na miari yake ngire kia kari karataka gisiasa ibaichie batishinda na ntubwa mururumo ijwari jo gisiasa 2002 igitenere ya NAK na Raila akibaki tosha ende kiare tukiothe kwithira baki place Uhuru for better things in the future kenda tukwemwe aithira agitweka rais wa ndegero ya Kenya na nyuma ya igitare anaona 2012 Uhuru aithira akioya giteke rais na gutwika rais wa bana wa ndegoro ya Kenya kau karatasi katwile na gato datu gakutariria rogono ruu ro miaka ya 1997 2002 kithike gisiasa yegie kuthurwo kwa Uhuru gutwika mutongeria kana presidential flag bearer wa KANU kiri elections ya 2002 karatasi gatuna kare mureka orubura turekirie kumureka yegie kwa tomateka kwa mbeumbithe na kinya bra ba kwaria yegie mpangaratano ya otongeria East Africa boni nyuma ya mbeumbithe ntaka ijere atana baire ba moshie jwa adeterekio tokia omuntu bakiwa tondegoro ya Uganda etongeretwe ni Yoweri Kaguta Museveni na baile ba kana activist baile ba bara anabao ba watoro mateka ni bara baidete ba very critical komeneria otongeria bwa Yoweri Kaguta Museveni nande atongeria ba kana atongeria ba byama bitibya kithirikari ikundi bya kutetera kioto kia omuntu ni ba kutheta bakemeneria ati kwithira kuri na gutabarikia kuongeleka kwa uibu urubu thokubu bwa baranabo ba kuruta sauti cia kupinga utongeria bwa mathirikari ki East Africa nirio Kenya, Uganda na Tanzania likana Tundu Lissu bando gichangashani gititena mbere ora ni mutongeri wa upinzani ndegoro ya Tanzania nonto bwakwirwa treasonous kana nabati kwithira gitwirwa nonto bwa kwithira akimaria thirikari ya Mama Samia Suluhu kau karatasi gatonaka kumureka warubu buthirite buita na mbere ndegoro ya Kenya ya Tanzania na UG kana Uganda kwa automateka kwa mbeumbithe kwa automateka kwa Kenya kwa automateka kwa wana UG na wa Tanzania nonto bwa ko olotera mpangaratano ya otongeria ndegoro ne East Africa karatasi gatotano kari very interesting nonto kangata kana kangata mkiwa kangata governor wa Murang'a we naikite mutaratara jura kuga atire onini kwenda kuonjorithia county A ya Murang'a na njira yakwa ya kuonjorithia ti uruguri bwa mandabuti tiwe yani bwa mandabuti na tiwe yani bwa mburi kana mitungi ya ngazi we ariwa uonjorithia bwakwa ni gutigira ninkurura iretawa business and development kenda investors na boba idira baki ya county ya Murang'a
baithira bakirura iwanda biao makampuni yao ya uthondeki ma industries yethire ya kirurwa Murang'a kenda akari na bara bambere kanya kaka utongeria baithira bakiguneka gukirukira iwanda bi ma factory ya ma industries ya boni bu mubango jwawe jonjorithia orera guntu konge rwimbo ni tutam kana wantamu oyariwa oni ntemenya ntamu imo kana ntamu yele urankomenya ni mandate rampei ni akari ba Murang'a ndi gavana wao oni Irongo Kang'ata wirigiro bwakwa ni kwithira nkirura ma industry kiri county ya Murang'a boni bukore kiri ende ni una we to mureke tone ni tema gavana bubangi baithirite bagita na mbere kiri mitaratara ya uonjorithia kana kurura bantu yeye industries kiri ma county kunaenda namna gani nonto karatasi kaka tuna ka totano niko ka kumureka mantu jo yeye county ya Murang'a bio karatasi gatutanda tuturekiria kwaririe ko karina rogono rwa LSK Boss Faith Odhiambo indi karatasi ka mugwanja kare orokera kere siasa cia upinzani barana boni Kenya moja leaders Kenya moja ni areo Gathoni wa Mushomba ore mubunge wa Githunguri mubunge wa Embakasi East Babu Owino senator wa Nairobi Edwin Sifuna Bakaleb Amisi na barabangi baithirite bakioneka bari na mururumojo monene jwa kureta mogaruruku bare about that force era ni itero tererwa Bakalonzo na Gachagua bari gataria kidogo ndio that force era na youthful politicians abunge barana bo bari very youthful kana vijana barobaro bagukinyiria mogaruruku nayo ni mogaruruku ja utongeria na bakinya batwe umo wetu akaithira akioya atamu ya kwa flag bearer wa muungano wetu jwa Kenya moja kenda kwithira itonye kiringurumanio cia gisiasa kutuika rais wa gatantatu kana the 6th president of the Republic of Kenya boni bukure inde kiama kia ODM kwina musukosuko kwina vuguvugu kutina ngwataniro kithira ni Babu Owino kithira ni SG Edwin Sifuna ni bakwaria mugaru na barabangi ba Gladys Wanga bakiwa tutamu onge SG Edwin Sifuna aliwa one term so kutina kwaria mugambo jumwe kire kiama kia ODM gitongeretwe ni Raila Amolo Odinga kire mantuja kanjo ya mangavana gavana wa Wajir Ahmed Abdullahi na gavana wa Nyeri Mutahi Kagwe ni barikiti kwithirwa bakithurwo kaire gutwika mukarigite na munini oke kire kanjo ya mangavana gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki na ithirite akiwa gitiga gutwika whip kiri kanjo ya mangavana ni gitiki ari na wari governor uri governor wa Nandi Stephen Sang Nandi nikyo gitikiri na Muthomi Njuki rikana mbere kithurano kitheka Muthomi Njuki arari mtu wa mantu yeige kana arari governor mwandiki wa mantu yeige health kana ogima Nandi akewa gitikia whip kiri kanjo ya mangavana mogarukuja ni jotongeria kiri kanjo ya mangavana inyadida kiude gikubanganwa kia siasa cia 2027 Nandi kurina ngutu shidrite gitana mbere mitandao ya kinande na karatasi kama mugwanja kama reketero kono ruro Raila Odinga yeige ogima bwawe orira ODM baithirite gikundi kia tongere ba ODM baithirite bakitharekera Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua nikira bauga ni gutambia ngutu cieigie mbacua ya Raila Amolo Odinga inde ni miario kanokerie Rigathi Gachagua nandi ni bauritia Kenya gwita na mbere korombera Raila Odinga
kumweka marombene. Tiriboti kinyanirite ende kira abadete bakiwa tuombe baba, tuombe Rao Raila Amolo Odinga. Tutegere mutaratara jo kithirikari jurari ntuku yegoro jugeta through up to Friday. Jurari Kamunde all kiri county ya Meru na county mwanya mwanya michama niyo yabudhirwe simultaneously kana ntuku imwe igoro na yo ni mantu yegi nyota ni mutaratara jujwa kithirikari jurani National Youth Opportunities Towards Advancement yo nyota National Youth Opportunities Towards Advancement. Mutaratara jurari na PS Amiro turari na Roslyn Jogu, PS Roslyn Jogu, oradra ititi nambere mutaratara jo Kamunde all. Neni kwaraniria nambe mbede yegi otongeria yegi magaruku ndegorone. Inde karatasi ga tonana kire Daily Nation kare mureka mutaratara jo jwa kithirikari of course thirikari ya Kenya Kwanza kare karata kagi siasa karuto kugambia mbeo mbede. Orambe mbele badirite very critical na thirikari ya Kenya Kwanza. Una wetu te ageni Kenya ni tunete mitandaoni ya kinande itukuirite maandamano ya Gen Z ya kumeneria thirikari ya Kenya Kwanza. So jurijo mmoja mitaratara na mibango ya thirikari ya kukujia kana kukucheria irinjere ya kugambia mbeo mbele abaidere nabo bakina rwimborora wikwa rokinwa ne barabange baraba ko watambaru thirikari ya Kenya Kwanza no baikwa inya ninko baikwa noma si noma fire si fire bubu kore mubango juju itete nambere jurari county shionde Amero jurari Kamunde all atongere ba thirikari ya county ya Meru ni barareo ninge mabisaba nene thirikari ya Kenya Kwanza inyabo ni barareo areo PS Roslyn Jogu mutaratara nyota katone burajo kadira jogita nambere but as long as mbombe ni bakorutano mantu jele jadatu yeyo tongeria na njira shia kuikoria barebo ene irani advancement kulingana na thirikari basi otimbongeli embe kulingana na Mumero ende abunge ni bakunuwa ni mantu ja thirikari ya Kenya Kwanza ekothiria yegi Kenya Pipeline Company KPC kwithirite kuri na endikithia ria kwendwa kuringwa munanda kwa KPC Kenya Pipeline Company era yegi mantu ya fuel ora likana maguri ya fuel petroli ni jaitite na shilingi 8 na nde bunge ni bakona yaka murigo juju kaithira jukiuna mugongo jwa akenya nonto nande kuthanania murandi yo company yake ya mwingi nonto KPC ni company ya mwingi ya Kenya ya akenya mimi na wewe njare ni shamtu kiumbe kindogo kaithira kuna mpangaratano nonto nande mtu kiumbe menya buteke bura kwenda nonto akaithira kenjoy iraita wa monopoly na kimoni kana gishomba abunge bakwenda wika mitaratara ya wendia bwa Kenya Pipeline Company bagisetira ni conditions for sale batikwenda mantu ya raisi batikwenda mantu ya kara iyo twarie iya twaria are barenda mantu jaje dire ya ikizungumkuti kenda kwendera kuna mitaratara kwa kikisha murandi jo timtu kiombea kuiuna kana timtu fulani thirikari ne ande akwenda gushoira company yetu ikaeke na ni amwingi aithira we nande na gukundira kaone kamona akora bara bakuinyangi otonga ba mwingi iba kwenda wika very stringent rules na conditions shewendia bwa KPC retu ni rido nonto mutaratara jo ni jodeteri ni CS wa treasury John Bandi na Chris Kipto or APS so batweni rido to tegera non to PPP kana public private partnership pase te kaithoki ende bura ekwedira gitumirwa nibuku kwedira korena mpangarata nonene non tunande kudhanania kila kitu njare ne shemto kimberi kana ripoti ya Auditor General ore muringi murashi madhabu yake thirikari
na rikiri ku e-citizen mutaratara jwa e-citizen na ra Kenya baita aba kamukira mantu uduma kire kuma kire thirikari juu mianga tene ya mtu kiumbe kana mbesha ira akenya bakoruta ireta akaunti ne inya wengwa are muringi murashi madhabu yake thirikari auditor general na kuliwa inaiweta nonto iteweta kire akaunti ya ke thirikari kana akaunti ya mwingi gutigira mbesha ina shikurutonea Kenya ni kudhuranua ekabone kemwe na kuongelwa kire muthido jwa kindegoro gwitithia na mbere mirandi ya witi na mbere kana kuringa jeki budget ya ke thirikari indi gita mianga tene ya mtu kiumbe rikana consortium ira ya budake mutaratara jwa SHA niyo yare private entities so kidogo ni kwendete adani ni areo adani ira yari na gicanga chake ya Traco na manto ya JKIA kana Jomo Kenyatta International Airport rira Kenya baukiri mboto inene muno mbe mbedi nduki jenzi bakiwa nande tutikwenda ndani aidira agiusikana manto yake Traco tutikwenda ndani kenine ketu kya ndege tutiumba kuringa monanda uturo bwa ntukuika ya miaka 30 na nonto bwa sababu ziziso eleweka sababu ziziso aminika nonto kwe mtu akwenda kundira kaone kamwe na akora akwenda we kubuide biashara nonto ai kiri position ya kidikari apana atutaki we don't want and if we want abunge nabo nyuma ya Kenya kudira bayo kemboto na kukuduranga ikudho mutaratara jo endia wa KPC nandi ni wakuwa we are setting very stringent rules kana sheria mitaratara ya gutigira Kenya bate kwa short changed kana koringo ukora koringo lukumba Commission for University Education Q ni baweka policy yegi mantu ya fake degrees na honorary titles unukumenya nande asiasa baba inge nukakuwa bari na mandigiri bangi maloya indi kidogo very questionable na baba inge degorone kwa tuweka bari na irashita wa ndigiri gushi nukulika na kishangasha kira kiare kia gavana wa Nairobi Johnson Sakaja akiurwa aba inandigirie kuyumire bwana Sakaja akiwa ekwanda amionere UG kana Uganda akiurwa niba obwathoma abo auto nimbicha shabara bwathoma abo murume nina wathoma ira lakini kwina eu so ikiare kishangasha kinene kia unique zire in the public eye kana in the public domain ye makaratasi ya Johnson Sakaja tekuwa ifake kana fake kankuwa ikwari na gishangasha so I should not be misquoted biroende kabomo dharimi akiariria manto jamutaratara jujo Q na wire Johnson Sakaja makaratasi yake ni fake ari anku atere kushiyuri biora kwa na inya weno ikiru bikiorua na inya ninde ikiru bikiorua ye fake papers kana ina maratasi yawe yaumire ina thomaira ni bao ba thoma abo ni shukuru ereko eu na ni mantuja tuenkake inya Raila Odinga na urakuwa aba degree yokuwa ni engineering re ina yomete gutwika ni Ujerumani manto ya yau mso ibukore betegiria ndi tegere editorial cartoon na mpoimpoe link kadra ni pull out bona kidira nkiona editorial cartoon ndatidira to kidile kiria ni ombe to break to shokera na karatasi kange ya kairware ko ibukore jusi sioni editorial cartoon in the Daily Nation RT karatasi page 19 gotikia yes ni na editorial cartoon nio isori Faith Odhiambo LSK boss washorwa bwana Makao Mutua and then kwena kaboka ndiki composition panel alafu kuchori Madhandoko then LSK boss
Faith Odhiambo akawa, I'm stepping down, my faith has been in doubt. My faith has been in doubt. Na yo conversation, of course, nimbicha ekuibua isia nontobo madandoko, nimbicha ekuibua isia museto, nontonabo yariusiana na ikubia mbe umbede kura wakombe umbede jenzi batena tia turobobo kia cut shot nontoboa makosa ya wake ni gokinyiri mogaruku ushumiri barabara ne kubude kira yongo constitution ira ya ruirwe baba ingi baruire kenda yoneka na bae wa rights kire chapter 4 of the constitution kire bill of rights ma baidra no babidie mandamano ba express themselves lakini baidra bagishamania na ikubia mapema. So ishangasha kiuno yitra dirida reto no redirite nambere ko tegera how the government will be handling that nonto iledrai a question kirindebe ya 2027 kirindebe ya 2027 akenya watidra bae kulwa ne makarika jara ja more than added youths baraba akwire egitenere mandamano kana kurawa bange wedira bakiwatwa mateka. So ni ichokio reka idira rekiorwa ni akenya egitene rea debe 2027. So dirikare panel na batu kwidira bakiringa murashi kwake de mutaratara na mpoimpoe kenda kwidira kurina progress lakini Faith Odhiambo ariwa apasikai nondo de progress kwidira tukiona kato ita break yu yandeka ijere idato tukadea tukishokera nande tutegere ripoti rashe yorito kirikaratasi ka The Standard kaka karika Daily Nation na ruwe tariki mugwanja Jumaine mweri Jojo ya 2025 bita wakabu mudharimi. Asante sana ita nambira tutingatira kere Facebook, YouTube @Meru TV Kenya. Imagine starting your teaching career here, at the foot of Mount Kenya, a place you call home. Build on a foundation of 30 years in education. Embrace your calling to inspire, guide, and build future generations. Embu Teachers College. August and September intake ongoing. Embu College. Skills to go places. Ni bwega muno nonto bwita nambere kurumirira Meru TV utwethete nyombe mteto nambari 1 jinziba kiuga nambari 1 kathetu ne ka Meru kuma klinikiri we asante sana. Tuthingatire mitandao ni kinandi Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya na kile mitandao yonde ya kisasa @Meru TV Kenya nandi tu muramure ngazeti ya The Standard nyuma ya gutegera Daily Nation. The Standard udiobwa karatasi ka The Standard kare tegera yeigie gishangasha ki bicha ya Faith Odhiambo the LSK boss yitamba na kutaratamba ke ngazeti cia narua erita ki mugwanja
mweri jwa Oktoba Tuesday ndi natamba na kutaratamba nweni nyuma ya kwewa kanya kau gakwagirithia mitaratara iu ya gutigira na Kenya ni bakona competition mantu akenya baithirite bakirikana nayo bakiuga uguri bwa mwana butumba kwithira bukeamissioned by just a few people na bakiuga kiabata muno ni a stop to the killings and abductions ira ciathirite gitabarikia mugongo ja Kenya na nandi narikitie kwithira kinyukira gitikeu kia gutwika vice chairperson kirikanjo eu ya competition iretongeretwe ni Makau Mutua. So ntiongela jara torikitie kwaria no ntonero gono rokumure kwenya karatasi ne karakange torikia gokaona ka Daily Nation ni karatasi gatwiri karitegera gishangasha kingi NMS kana ira yare ya gwetithia na mbere mitaratara kiri county ya Nairobi naria ni giteneria Mike Sonko ogolikana nirio kwari na Nairobi Metropolitan Service ira ya yukirie atamu ya kwagirithia mitaratara ya maendeleo kiri muji munene jwa Nairobi undu waonekanire bugikinyirie na ko Eastern gosukumwa gotindikirwo ome kwa Sonko Mike Bufi Sonko ora aere impeached yareto aria na gotindikirwo ome ya thirikari wengwa aithirite akiringiro kura ni wakazi wa county ya Nairobi. Karatasi wakaka twiri ni gakonania mbuto county ya Nakuru na area Nteresha Njoro mtu arathirwe na gukurawa gukirukira mukwe arathwe mukwe na kurawa na nandi kwethira kuri na tension nonto iririkana ni clashes between communities ingutikia manzojaja kendera jeka kandano najo jatekendera jakiongeleka na gotabarikia kenda kwethira kuri na tension between communities sote ni wa Kenya sote ni watu wa taifa moja na inyambuka dona na mtu otugakia sheria njarene shaku koreka sheria kayuke mukondo jwayo watu wanaanza kucheza kama wao baka dhikanira na baka solve their issues. Karatasi gatandatu senators call on boys to shield girls from abuse and nurture mutual respecting. Ni nyuma ya kwithira kurina report ira ya uthuthuria ira yonanitie ati nthigurune ya Kenya barana nde ni mbeo mbithi bara barina bawatani baithire barina iyubia mapema Kenya ke last year ni 240,000 wow magana jaire jo 240,000 youths ibo baithire barina iyubia mapema nthigurune countrywide county ya Meru ikioneka gutongeria na mantu jau ninge inya na kuongeleka kwa utaribo barabara na murimo jwa mukingo kuringana na ripoti eu ya uthuthuria tugitegera mantu ya ogima rwangiru rwa rutongeretwo ni Ande Ndwale ruithirite rukirumirwo ni Mathina Nkutho DPP kana Director of Public Prosecution na ithirite kiyukia mabaroha na kugambithia antu mugwanja baraba usikite kiri scam kana kuringa okora Kenya gukirukira kandi ya SHA baba kendera bakirukirwe takaria ya kiwatho nonto bwa kuringa okora gukirukira mutaratara jwa SHA boni nyuma ya investigations shikobuithwa ina chindire kita na mbere kubuithwa ni DCI kana Directorate of Criminal Investigation no baita na mbere kumbura baraba ithirite bakiringa Kenya okora gukirukira mutaratara jwa kandi ya SHA na ratwa kombororo report cia Ghost Hospitals ikithira ikiamukira mbeca nyingi billions of money bando itethira ikiuncovered lakini tupe DCI time bethire bakibuithia ngugi yao kiri mantu igi kithomo rikana kiringathiti egoro ni twategerere ati kigerio kia KCSE kiriambiriria mwisho mweri ju on 21st of October na on 27th of October nirio JSS
kana KJC examination ikethira ikiambiriria na arimu banene bakiuria thirikari kwithira ikiagirithia mutaratara jwa kanyamu kana mbeca cia kwagirithia mutaratara jwa kigerio orira aritoba form 4 bairigiri kwithira bakibuithia ireta wariaso tariki 17 nandi ni bakuria ibai mbeca ile bathiotengwa kaciena mpui ikatha tutikwenda murigo yuyu wila ituro bia ajiari iyo ni miario ya arimu banene nandi narua arimu ba JSS ibedete bakinywiria kwithira bari na uciathi irana kimonimoni ni autonomy bariwa nandi batwitwitherete twirungurwa primary school for some time nandi tukwenda twina uciathi kwithira ende kwina 3 tier administrative structure ya orgameri bo arimu kwithira kwina primary ire rungu alafu kwithira kwina junior secondary alafu kwina senior secondary bare nenya bo kwithira bari na uciathi kira ni appointment cia uitithwa nkathi bagaitithwa baribo baka considered bari an entity ti kithulombo kia arimu bonde bai kwa kabone kimwe ari bariwa batwende tuikitia inge ya JSS tutegero turi ou egratas gatuna iko karina rugono rulwa Faith Odhiambo LSK boss karatasi ga tutandatu niko ka gotegera yeye Mwencha Erastus Mwencha ni rugono rudiretero kitonambere komurekwa ni ngazeti ya The Standard nayo ni autobiography ya ambassador Erastus Mwencha ora nweni rugono rwake roige gwitia nkathi cia utongeria mwankanandi akithira ainjorua ya utongeria kiri African Union. Karatasi ka mugwanja karimureka riboti yeye mutongeri wa DCP Rigathi Gachagua agitana mbere kuithetera agitana mbere kuringa siasa kampeni cia ruterero igani na thirikari agikuthuranga ikutho kumenyera manyire utongeria bwa rais Ruto William Samoei akionania kurega kunganirwa kwawe nikira kuwa ni mpangaratano ya utongeria. Karatasi ga na kenda karimureka mantu ja Kongo DRC Kongo kuthite kuri na nkujanio inene mboto ntereire shagoma kudra kone bamuba kwenda kwa iraito assassination kana ndegoro kenda ushitani okolikana Sudan buraya re Sudan inene kudra nande vuvu ya kwadora na Sudan kwethira nandi kwena Sudan alafu South Sudan yethira ikishia oshiathi kuma kiri the largest Sudan kuthite kuri na musukumo juu kiri the frontier yu bakwenda kwethira bari na oshiathi kuma kiri the larger DRC erogono riri katasika tonana na kenda yeye siasa cia DRC Democratic Republic of Congo na kujanira chiteterio cia utongeria karatasi tonana na kenda ikire The Standard nambo mpoeto tegere nio ni editorial cartoon ya The Standard nara korina eko tegera by election eka ikithika tariki 27 mweri jwa 11 kana 27th of November 2025 na mbeca ira IBC tengete ni 11 billion Kenya shillings cia kwagirithia kithurano kinini by election ire kethira ikithithika mweri jwa 11 tariki 27 utimbeca inkai lakini itwarikirie goro tukimurika ngatheti gutegera nontu bwai election checking is very expensive nontu 2027 nake mbeca ire gatumika ni over 61 billion Kenya shillings ire gatumika ake 2027 ire gatumika thaini 11 billion cia kwagirithia mutaratara jwa kithurano kinini about 23 seats ire ikaithira ikithirwo by election tariki iu nande kwina test baithirite baki kurukira nwe ni Professor Kithure Kindiki na Musalia Mudavadi likana kuri na nkujanio cia no aina uge no njorua ya Mount Kenya ni Rigathi Gachagua kana ni Professor Kithure Kindiki nandi election ile kathira kithika mbere
ikethira ishi very very consequential kwithira ikionyesha ni nani mukali kati yao, kati ya Kindiki na Gachagua. Nonto UDA bari na mtuo rutere rupinzani bari na mtuo ukirokera kama kia DP kira gitongeretwo ni Justin Muturi na likana DCP bawire batu nande tumesikizana na ndugu zetu wa DP nonto Justin Muturi arekire United Opposition Gachagua wanande batu nonto gitiki kiari na Geoffrey Ruku na ware wa DP kiama kia DP na ndi tukoreka dakyo kakishoka kiri kiama kia DP na nandi Newton Karish aidira ake nominated gutwika nwe akaidira gitonye kiri ngurumanio iu cia obunge bwa Mbere North. So ni kudimana inya katikati ka upinzani na thirikari. Malava kuri na DAPK itongeretwe ni Eugene Wamalwa akiyekwa ni George Natembeya. George Natembeya ni governor wa Trans Nzoia. Na boni balwa miti mto wao kiri kidurano kia Malava constituency. Na kidurano kia Malava kikaidhira kikionania ni nani mukali wao katikati ka George Natembeya na Musalia Mudavadi nuari na ugebo nene kiri Western. So kiri siasa sia Western litmus kana testira ikudhira kididika Mudavadi na ugebo nene inya tukita kiri kidurano kinene kia 2027 kana ni George Natembeya na ba Eugene Wamalwa barabara ke United Opposition na kiri rotero Mount Kenya today kiri gitekia Mbere North ni nani mkali wao katikati ka Rigathi Gachagua na Kithure Kindiki. Ritu ni ritho tukethia tukikumenyethia imwe kwa imwe kwa njia fasaha mpumi cia kithurano kiu tariki 27 na tukethia tukiona bura mantu jagwita na mbere ntere ucia Mbere North obura ntuko ciokwiriria nibuna ndi tukethia tugitahariria bura kugwita na mbere nontu election ni kuthimana inya katikati ka upinzani na thirikari. Bu ni buko kore kiri karatasi ka The Standard na rweri Tuesday October tariki 7 2025. Onimbeto akabwe mutharimi. Thank you very much. Nontuba kuromerera witane nani kinya kwa kinya tukimurika magatheti ripoti ira cithirite na urito na nande tukethia tugita break yetu tukashokera na rwaria ruru ntuko tukimurika siasa cia mugongo mugeni wetu James Kinoti akaithira kiwatania na batwi na tukethia tukiorokera gutegira mwerekera jo mugongo which way Meru idhirokera na batwi comment yeku au at Meru TV Kenya Facebook na YouTube at Meru TV Kenya which way Meru ni mwerekera jori ku mugongo jithirite jugita na mbere siasa cia Meru orera Murang'a turekirie kumureka governor wa Murang'a ari wawe onjorithia bura kubuithia na murandira kubuithia ni gutigira na kurura county ya Murang'a kiri investors athuria kenda baithira bari na a good business environment ya gutigira kuri na ma industries kuri na ma companies ya kururo nara kenda na bo baithira kithira ni urimi bura buthite bugita na mbere nau kuri na added value kana kwina addition value kiri urimi bora na bari mibaithira bakiona mbeca mubukone na baithira bakigunika gukirokera urimi bo nontu riboti jithirite igitondoka urimi bo majani muno nterece mijimikuru kazi ipo arimi bethite bakila lameka kurewa bonus na shilingi beso na baga iko muno ibakunoga nonto batekwithira bakigunika gukirukira urimi bwa majani interesha mijimikuru tea factory kiuri kinene gikiurua nonto bwa gutina mantoja kuriokia yaiye adding value na gutigira urimi bwa majani nibugwita na mbere kwendera bukiguna aremi jojo ndeto kendera tukija mureka kire rwaria rwetu rwa ntuku inkwendere kalukiri gake gatukiringa ime